Ti masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ne, abay manong, aldahon, di ka pa'y nakadigos. Saan ka kadi amapan iji pagadalan? Ha? Kwa. Mapana kading ko. Ngaminton aldaw. Ha? Awan mo't lar aramiden mi ijay pagadalan. Agprak-practice kami lang iti graduation song mi. O, di makipraktis ka, manong. Ay na, no syaktisi ka, ragsakak ati makipraktis. Masadutak nga rod. Alakid din, mapangkan, umunakan. Sumurag kak to inton aldaw. Anya? No agsaludsod kang kadagiti gagayim ko, ibagam ti imbagak. Anya nga ita imot mo barog, kasla kawis mo. Ha? Tugak day to'y, uncle. Iniawid ko na, tapno mailabak mat. Iti kasta, presentable nga usarak inton aldaw ti graduation mi. Ay napakaragsakak unay dayta, Oliver Barok. Maragsakan parakan ka. Agyaman ak unay, uncle. Malatag sagana akmat nga rod. Tasakto ti mangimartsakan ka. Una, uncle. Adda kada kayo no anya ti kawusyo. Tinapatag. Adda kayo ang mangimartsa kanyak. Juan Barok, sana mabalina sa anak nga umay. Alam da ito isang 1,000 pesos, balasan ko. Ha? Apay daytoy. An-anuak, angkal? Ikay jay ili, tamot lang. Ha? Gumatang ka iti irigalo takin ni manong mo inton ka ni kadwa. Ha? Una, tapno maragsakan ni manong mo iti panagraduar na. Ay na. Ay, sana ulo talaga. At da regalo na. Di ka madanagan, balasan ko. Tainton si ka matagraduar iti high school. Saan lang agbalor iti 1,000 ti irigalo mekan ka kinimanong mo. Dakdakkel to agatad. Anya? Ala, yung ni Jay Ili, tapno makasubli ka dagos. Insurat kon tigatangam. Congratulations, manong ko. Agyaman ak unay, ading ko. Adto'y ti regalo mi. Para kan ka, manong. Naragsa ka pa naggraduar mo, Oliver Barok. Ay na, agyaman ak unay, uncle. Nusan aga po kada kayo. Sa anak-anak katurpos akastoy. Awan ang yaman na, Barok. Naragsak kami iti kabsat mo para kan ka. Maminsan pa kablawan ka iti naragsa ka pa naggraduar mo. Kasano ngayon, san? Anya ti plano mita? Sa dino ti pag-enrollam? Ha? Siya, ijay syudad. Iso nga min tinagsaritaan mi kininanang. Total, ijay matlang agtrabaho. Iso nga ijaya ko na. Nasayat no kasta insan. Namsyak, jakpay amo no agin rolak, wano saanan. Anya? Pampanunutak ngamin. Akaslasanan akabaalan ni uncle timang paadal kada kami iti kabsat ko. Insan, no ijay ta syudad nga agadal. Mabalin kamot nga agbirok iti part-time job mo ijay? Sa bagay matkit di Nang runa iti Sabado, kan Domingo. Mabalin mo ti agkargador ijay palengke. Makatulong kan kaday jay. Uday tati ko na ang Barok. Umanugotag. Agyaman ak unay, uncle. Isu na lang tadyak kaya ta makipagnaid ka kadabrando. Mangsabol ka iti boarding house mo. Un uncle. Jakmat kaya ti makibagnad kada brando no bilang. Amumatan ti ugali ti inana. Ang mga no pagbalinan nakapapaunin ni Jay. Un uncle. Ano saklaangan ti agabang? Wan ka anakan. Di ka matanagan. Suportaran kayo, aginggat kabailan. Ala, di kan agliday akasta. Ay,
Malidayanak lang amin. Gaputa, dua kami laangan kini Uncle ti mabati dito'y balay. No apay-pay lang amin, ama sapol nga ijay syudad ti pagadalam. Di kag danag. Agawid ak, mamindo at makabulan. Promise mo Un ka di. Ay, un gayam. Ipalagip ko manan kan ka Kalpasan ti klasem. Agawid ka dagos. Sika kuman ti makaamong agluto dito'y balay. Di mo nurayin na sumangpat pa lang ni Uncle. Tapno iso ti agluto iti kanan nyo. Wan manong, sa anak mo't ama kibarbarkadaan niya. Tapno mapanak agbalbalog kalpasan ti klase. Nasayaat no kasta. Agsingsimpot ka nga ron dito'y Apo! Nagmayat matanda ito'y boarding house mo, insan? Ha? Nagmayat, ta solom da ito'y seled. Mabalin mo ti mangyawid iti chicks, iti anyaman nga oras sa kayat mo. Ha? Sika talaga insan. Chicks manan ti adda dita panunot mo. Katuan mat. Amo matanda ito insan mo. Habulin ng mga babae, ako nada. Anya? Amon gayam. Adda ka din nabiro ka mapagtrabaho amin ton Sabado? Adda insan. Adda nabiro ka kay palengke. Kaduak ni Cesar anapan. Ket mangibunag kami iti natang manipod iti gate. Aging ga iti unag ti palengke. Kasta Nasayat da ita. Tapno adda mat pag part-time ma'am. Adda pag shot ko naman. Naimbang nga oras mo, ading. Ha? Kastamot kan ka manong. Sika ka dito yung baga ni Auntie Irene, akabarbaro akadwami ditoy. Uwan, siyak. Kasta ka di? Ala, agtugaw ka pa'y manong. Yaramidan kay ti kape. Agkape ka pa'y sakbay amapan ka agbunag itinatang. Agyaman ako unay. O anya, maanusam ka di ti trabaho ditoy manong? Uwan. Awan mo't parikot. Saan mo't anadagsan ti trabaho? Nasaya at no kasta. Ay, wan gayam. Alam ka di ti tangdan mo ita? Ha? Kuha. Saan pa nga ita, ading ko? Ibagak tulatan no masapol ko. O sige. Ibagam tulatan ka ni Auntie Irene no bilang laang. Twice a week lang amin nga adda ditoy. Uray siyak. Sabado lang kan Domingo ti kaddak ditoy. Agad adalak ngamin. Kasta ka di? Ay kat, uwan naimbagla makatulong iti panagadal mo. Agpada tangarod no kasta. Uray siya. Umayak ditoy no kastoy nga awan klase. Tumulong nga kada Auntie Irene. Imbagla nga allowance ko mat at itangdan ko kadakwada. Anos lang nga talaga, ading ko. Ewan gayam. Anya ka di tinagan mo? Sunshine tinagan ko. Shine ti awag da kanya. Nagpintas mo't tan tinagan mo. Maibagay iti kinapintas mo. Kanya? Kurso na adam ti kaanakan ti boss mo? Uwan insan. Ay na, nagpintas ka. Kasla Andrea Brillantes ti kinapintas na. Anya? Ay kat, nagpintas nga rod Uwan nga ron insan. Saan mo't na maikat dito yung panunot ko dahil a sunshine? Nagmayot pa'y tinagan na. Anya pa'y lang ti raramidam ngay. Arma mo na. Anya ti amom. No iso ti mangted iti sunshine kan ka. Aburay pa'y matain san. Nabiit kami pa'y lang ang nagamam mo. Amangan kit dimat no anya ti panunutan na. Armam kit din. Sige ka. Unaanda ka ti sabali. Ha? Anya? Adda ka barbaro akadwayo ijay pwesto ni Auntie Irene, insan? Wan insan, ni Oliver. Gwapo? Ha? Si Kakit Dimot. Dayta talaga ti saludsuda. Siyempre siyak pa'y ti kunam. Katuan mat, gwapo ni Oliver. Agad-adal mo't lang dito syudad. Kasta ka di? Kaya't masawan, weekend lang ang umay ijay pwesto ni Auntie. Wan insan, iso ti agbunbunag itinatang.
Nagagat ang arad no kasta. Ay na, sapay la kumatamara na ak numapanak ijay. Ay na, nasaya ta si Mangpot kan Manong Oliver. Nagdanaga, kunaklakit din no saan ka makaumay. Ha? Pasensya ka na. Naladawak namin ang iswa. Medyo naladawak. Kasta ka di? Alaman nga ro di number ko Manong. Iti kasta, ag-text ka adagos no makaumay ka no saan. Tapno amok, madanaganak ngamin. O sige. Alaak ti number mo inton malam. Sige. Agtugo ka pa'y, tagtimplak iti kape. Agkape ka pa'y nga umuna, sakbay amapan ka agbunag iti nateng. Agyaman ak unay. Sunshine. Na, makadlawak man. Itay pa adeta cellphone mo, tikit kita ama, insan. Ha? Sakat isam ka nga isam. Anya lawan na itis isam mamaya. I-share mo mata. Kwa insan. Maragsa ka nak. Gaputan na alak ti cellphone number ni Sunshine. Anya? Kan maysa. Friends kami matan iti Facebook. Kita ak nga ron daytoy post na. Awan mo't makita ka kaayan ayat na. Isu ama sigurado ng awan pa'y. Nan, kita ak man tirupa na. Ha? Isu dayta. Apaw, nagpintas mo't gayam. Ay na, no syaklat ti sika. Iti damo pailangan nakita. Imbaga akon nga ayatek. Anya? Kadwa na. Amumatan kanyak. Numapapanlang iti babae. Ay, sa anak nagpaudi. Isu akasta ka kumamat, insan. Galawang taraki. Saan mo aliplibatan nga awan puli tayo ama nagbabain. Oh, itay pa nga Miss Isam ka friend. Ha? Siguro, ada ka chat mo, anya. Si Kamot friend, awan ka chat ko. Adala nakita ka nakakatkatawan dito yung Facebook. Isa ma. Uy, amo kung dagita nga style. Iba ka mat-akanyak, no? Asino dayta? Sika talaga. Awan ko nakngarod. Jaklapat yan. Maamwak tumat lang, no? Asino dayta? Ala, aginom talat ta insan. Hindi ka matanagan. Sakti makamungag bayad iti amin. Nabartagtan insan. Agawid takit din. Sabado inton bigat. Adda trabahok. Una yan dahi ta kinagagat mo insan. Kaslasaan ka mata na mapambanog. Sana talaga insan. Tapno amom. Jak pulos marik na tibannog ko. Uray agmalmalamak nga agbumbunag itinatang. Basta makitkitak ni Sunshine. Okay lang. Talaga na in love ka kini Sunshine ha insan. Talaga, insan. Awan kayam. Buludak man pa iti cellphone mo. Magitext sak lang. Awan nga minan load ko kat. Ay kat una. Asino ay atiteksam. Ato iti cellphone ko. Kanayon nga dalod na rayta. Tanyaman nga oras. Ag-text ni Sunshine. Kat adda pag-reply ko. Una. Mabit lang ha. At ita. Nalakmot lang ti cellphone number dahi dya Sunshine. Sakman lang ti mangaram kan kwa na. Agkapoy-kapoy mo ito'y kasinsin ko. Anya nga insan. Natiksamon. Uwan insan. Di ka mandanagan. Minanang titineksak. Imbagak amaladawak na agawid. Amangan ngamin na agur-uray da. Anya nga ta ti aramidan ni Brando. Papagayam. Di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaunwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kalpasan ti panaggraduar ni Oliver iti high school. Intuloy da ken ni Brando akasinsin na tinagadal ijay syudad. Gaputa kayat ni Oliver ti makaadal. Nang sapol da ito'y iti part-time job. Kat nakastruck da ito'y a comboy ijay palengke. Kat ijay namtaan-am-am mo ni Sunshine. Akaanakan ti bus na. Gapu iti kinasingpet ti babae. Saan ang mailimad? Ang magustuhan da ito'y ti baro. Kasta unay aragsak ni Oliver. Idi-inted ni Sunshine ti cellphone number na. Ngam saan na aniyam nama. Alimad nga inala ti kasinsin na. Ti cellphone number ni Sunshine. Ita papagayam. Denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Beta, naala kong ti cellphone number ni Sunshine. Siyak man langan ti mangaran. Tagkapoy-kapoy mat na ito'y kasinsin ko. Oh, anya nga insan. Natiksamon. Awan insan. Di ka madanagan. Ninanang titineksak. Imbaga kamala daw ang agawid. Amangan nga no agururay da. Kasta ka di. Ay katuna. Narigat mat. No agururay da. Awan nga rod. Oh, ato iti cellphone mo. Hello? Hello. Naibag nga oras mo. Adi nga nakapimpintas. Ha? Sino da ito'y? Siyak ni Brando. Brando? Awan am amok a Brando tinagan na. Kan, sino tinangalam iti cellphone number ko? Sana nanas ka na mamuam no asino tinangalahak. Yamamok ti bagik. Siyak ni Brando. Kasinsin ni Oliver. Dek trabaho kada kayo tunggal weekends. Anya? Natairat. Adalangak. Kumpara itinsan ko. Mabalin ka diti agdaton kan ka, miss? Anya? Ay, nagbastos mo tanday ti akasarsarita. Idapak man langan ti cellphone ko. Among friend, aday mawag kanya. Brando ka no tinagan na. Ha? Kasinsin ka no ni Oliver. Diyak magustuhan ti pa nagsasauna. Ibaga na ket din anataer ka no. Ada ka no lang ana. Anya? Kanti diyak kayat nga imbagana. Di nakpay am-am mo kan nakitkita. Ngamdamagan nakmutan no mabalin ka no ngagdaton kanya. Anya? Ay kat, mabalin ko nam kuman Si kakit dimot. Anya ti ammom no pod no ti imbaga na nga addalangana. Ang mga no kasla Daniel Padilla. Ay kat aklo naman Ne, abay nga insan. Kaslag kakapsot kamat. Uwan nga ro insan. Nasakit ti bagbagi ka. Ay sus, kita ama. Agtumar ka dagos iti agas. Uwan insan. Gapo siguro da ito iti panagpuy-puyat ko. Diretso ngamin ang nagpuy-puyat ak. Gapo iti adong ay papaarami dya teacher me. Anya nga rod. Aganos ka. Uray sakmet. Diyak sakit di makapan ni Jeff Palengke. Sabado pa'y matinton bigata. Anya? Saan ka makapan, insan? Nukas to'y latatirik na ka. Awagak ni Sunshine. Taibaga ka. As anak ang makapan. Ay katwa na. Narigat mat no pilitam tibagim. Nga oray di mo kabalan. Awan mat klase ta, insan. Agawitan. Tapno makainanakan. Anya? Awan pa panam inton biga? Awan, jakon kaya ti mapan iya pagtrabaho tunggal weekends. Taapay? Sayang mat. Jak kaya ton. Nakalaslas tog dagiti kakadwak ng trabaho. Ang tuksik nila. Anya? Ay, jak kaya ti kasi akadwa iti trabaho. Dax ti apal da. Kan amin na makita da, apalan da. Kan maysa. Kanayon da kapag papasan iti pungtot da. Iso ajak kaya ti mapan. Mangsapol ak tulangan iti sabali apang gadak.
Hay, una yan dagiti kasta kakadwa. Kat wana, anya nga rod ngay. Ado mo ti mabalin a pag part-timean dito syudad. Wan mat ket di Nagsakit at talaga tinakam ko yung pagtrabaho. Bay amon. Saan nga isuda ti pampanunutam? Amon, ti kakas di atat tao, makarmadang tumatlaang no anyaman ti inararami daken ka. Stay humble, friend. Sa bagay mat ket di. Naawan pa panam inton bigat, umay ka iji pwesto daan tik iji palengke. Iti kasta, saan ka ama boring iji boarding house mo? Rabiin nga, kada awag? Ni Manong Oliver, mat. Hello? Hello, Sunshine. Hello, Manong. Nakaawag ka, mat. Wan, tay bagat la ko ma. Asa anak pa ila makaumayin ton bigat. Ha? Sutak namin. Nasakit ti ulok. Kaslag trangkaso ka. Kasta ka di, Manong? Alakot, agpapigsa ka nga rod. Agtumar ka iti agas, tapno makaumay ka inton sumaruno alawas. Wan, katagyaman na kiti concern mo Agpapigsaak, tapno makaumayak manen. Kan tapno makita ka. Ha? O sige, pakibagan tulangan kan ni boss, ha? O sige, siyak ti makam mo. Agpaimbag ka ha. Bye! Oh, api akas ta ti expression tarupam. Kasta naunag ti pampanunutam. Jakman amo no apay akas na masadsaduta. Kas na makatuturo ka kabigbigan. Wan gayam. Kunak man no ada kabarbaro akadwayo di ti pwesto yo. Ni Oliver, saan anak ka umaita? Agkakapsot ka nung amin. Iso nga mawag idirabi asaan pa'y nga umaita. Isumot lagayam akas tatarupam. Siguro, iso ti sapsapulan dagita matam. Iso akas tatilangam. Manalipapan ka talaga. Masadsadutak laeng, kastam ti bagbagam. Mabalin mo't anapuyatan nak laeng anya. Amok dagitan nga style ko naktumat. Sayang mat. Ita nga dak ditoy. Saan nga inmay? Sika talaga. Aduman ni bagam. Ala, agkapitakit din. Kabayatan ti panaglaklakot at iti palengke. Naimbag nga oras mo, ading. Ha? Tsagam ni Brando. Jay, mawag kan kahit inaminsan ngal daw. Anya? Ay, nagwapo mat gayam ti kasinsin ni Manong Oliver. Siyak Jay kasinsin ni Oliver. Kasta? Wen, kumusta ka? Ayos laan. Ala, agtugaw ka tagkape tayo, Manong. Agyaman ako na ading Sunshine. Among tinagan ko? Una, imbaga ni Oliver a Sunshine tinagan mo. Iso nga mo. Kasta ka di? Sige, agtugaw ka laan. Taitimplaan ka iti kapim. Ay na, friend. Kung aklakit din kung kunana lang at dalangana. Punumat gayaw. Anya nga iti kahit masawa ni ti dayta. Ni Brando, di kasing sinimanong Oliver. Ay no, nagwapo si ka. Oh? Ay, saan mo ta na may katiti panunot ko tilangana? Nainlabon to gayam ko. Hoy, kilatisan pa yung ati kinatao na. Amangan, mada kaayan ayat nan. Ay na, sapay lang ko matawan, friend. Sapay lang ko ma. Kinapudno na. Gwapo mo't ni Oliver akasinsin na. Nasingpat ka na respeto. Iso na lang ta. Panagkunak kat adan kaayan ayat na. Anya? One friend, tapno amom, crush ko day jay. Ngam, adan sa ngaminan, girlfriend na. Apay day ti kwarta, uncle. Ingka man nag-load, tawagan ta ni Manong mo. Ha? Wan, uncle. Inak nga rodan. Uray siyak. Kaya't kumot ang makasarita ni Manong ko. Amo kakailiw mumutan ti kabsat mo.
Damagan ta no kaano nga agawid. Hello, Donna, ading ko. Hello, Manong. Kumusta kan? Nasaya atlat ta, ading ko. Da kayo nga ni Uncle. Kumusta kayo matan? Okay kami laang. Daytoy, kailiw da kamatan. Sana bale. Intun umay alawas siguro ti panagawid ko. Kasta? O sige, urayin da ka ah. Wen. Ay, kumusta mo ti panagadal mo? Ayos lang, Manong. Awan parikot. Nasayaat no kasta. Ni Uncle, tultulungam ka di iti trabaho na, numalpas ti klasem. Wan, Manong. Anya ka lakit din. Nasayaat nga ron no kasta ading ko. Ala, kasta pa'y. Katagan anad kayo dita ka ni Uncle. Anya ti ko na minsan? Agawid kay di lugar tayo inton umay alawas? Uninsan, kailiw ko matanda Uncle, kanti kabsat ko. Ay kat sarong karam nga rod ida ah. Di saan ka man na makapanin di palengke inton Sabado? Saan pa insan? Saan nabali ha? At damot ti ay banda, nukas di sa anak ang makapan. Anya nga tanong siya klangan? Ha? Oh, apakas lamas daw ka insan. Ah? Kabalak mati agbunag ah. Ay na, insan. Agbambannog ka laan. Naimbagkan ka ah. Agtrabaho ka maan wano saan. Makaadal ka latta. Ta suportado dagiti naganak mo kan ka. Sabagay. Angam may atlat ta ah, na makitang danak met. Tap nagling etak met ah. Sabagay mo't kit di ah. Katwa na. No kayat mo lakit di timapan. Sige man nga ro insan. Mapaanak to man inton Sabado. Anya, sikat ti agbunag iti natin. Sigurado ka kadi akabaalam? Wen, apay, mas daw ka? Mas daawak ah, takas na saan ka mat anaruwam nga agtrabaho. Si kakit di met. Taga-probinsya tayo. Iso ka balak mat dayto yung trabaho. Ala ah, ano sa mga rod ti agbunag iti natin? Saan mat namin nga imay ni Manong Oliver? Nagawid namin. Iso asak pa lang ti kadwayo. Ala nga rod, ingka agbunagan, tapno malpas mo adagos. Di ka madanagan. No kasano ka paspas ti kasinsin kong agtrabaho. Naparparta ka pa'y. Ko, apay akit kita anak matlatan. Nagpintas ka ngamin. Sana ka mauma amang ming-ming-ming iti kinapintas mo. Anya? Naangaw ka mo't gayam. Sana ka gang angaw. Bagbagak lang ti pudno. Sika talaga. Maala, tangay nalpas ka mo't tan anagbunag itinatan. Agkape ka pa'y sakbay nga agawid ka. Agyaman ako, Nay. Sunshine. Ah, alam ka din titangdan mo? Ha? Eh, kwa? Sana? Si kalatan ti mangala ititangdan ko. Ha? Well, alam latan. Imbaglaan na yung ti allowance mo. Ay, saan ah? Nagbanugam titangdan mo. Seryoso ak. Alam latan. Sana balikan niya, tadyak pa imat ka sa pulan. Kan sanak nga imay, tapno makitangdan. Imayak, takayat ka lang nga makita. Kan makadwa. Ha? Kat? Anya nga rod ita? Nagdaton kan ka? Saan pa'y friend? Ay, nagkapoy alalaki. Uy, saan mo tapagsawan ti kasta ni Brando ah? Isakit na. Siyempre ah. Sa bagay, in fairness, gwapo mat talaga. Ay, talaga. Amo, siya kunti kararagsakan a pinarswa no agdaton kanyak dechay. Ay na, di ka ka di madanagan, friend. Obvious mat na gusto dahi jay kan ka. Anya ko maaga po nga umay agpapansin kan ka ije palengke. No saan nga gusto kan ka? Ha? Iso nga urayam laeng. Agdaton to dahi jay kan ka. Asino nga ta kada Brando kan Oliver, ti umuna nga agdaton kan ni Sunshine. Papagayam,
Di uliwayan adenggan, tituloy te seryeta yu itaalawas, anapaulwan. Angaw, ni gasata. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas. Kalpasan ang naala ni Brando ti cellphone number ni Sunshine. Inawagan na daytoy kat inyam ammo na ti bagina. Banag asaan mat nga ammo ti kasinsin na. Iti may sangal daw. Saan ang nagtrabaho ni Oliver? Gapo iti panagsakit na. Ginundawayan mat ni Brando. Asinarungkaran ni Sunshine. Iti mat panagawid ni Oliver ije lugar da. Ni Brando ti simukat kankwana ang nagtrabaho ije palengke. Ngam saan at trabaho ti panggap daytoy. No di kat tapno maya si dagtirik nana gan ni Sunshine. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas anapaulwan. Angaw ni gasata. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagkakoy a lalaki. Uy, saan mo matapagsawan ti kasta ni Brando? Naa, tay sakit na. Ay, syempre Sa bagay, in fairness, gwapo mat at talaga. Iwan nga ron. Amom, siya kung ti kararagsakan a pinarsuan no agdaton dayjay kanyak. Ay na, di ka di madanagan, friend. Obvious mat nga gusto dayjay kan ka. Anya ko maaga po nga umay agpapansin kan kay di palengke. Naon pa naggusto na kan ka, Ha? Iso nga urayom laeng. Agdaton to dayjay kan ka. Ay, sapay lang ko mga road friend. Namnama at data. Agsubli ako ni Jay Syudad, Uncle, ading ko. Agananat ka kumakanayon, Barok. Wen, Uncle. Agan-anad ka mat akanayon, Manong. Nagbiit ka mat nga agsubli, Manong. Awan nga rod ading ko. At dapay ng aming klase kenton bigat. Iswanas kan nga agsubliak ita. O sige, sana bale. Agawid kan tumanan. At iti kwartam kaanakan. Ha? Ala, awate mo. I-guide mo kumati agadal. Tapara matlaan kada kayo dayta. Wen, Uncle. Kat agyaman at itintadyo korta. Nay, si kamot gaya minsan. Wen insan, amok nga na sumangpad ka ita, iso ngay mayak. Hay, awan marami ko ije balay. Kasta ka di. Ayun gayam. Kumusta nga iti panagtrabaho mo di palengke, edi awanak? Nasayat latamat, naragsak. Amangan kit dimot no narigatan ka. Saan? Asino kumamat ti marigatan no kasya nga dabalasang amakitkitam. Ha? Nagpintas at talaga ni Sunshine insan. Magustuak si ka. Anya? Hello, Brando? Hello, Sunshine. Kumusta kan? Ayos lang. Itaman pa nga mawag ka. Apay, umay ka kadyag trabaho inton bigat iji palengke? Ha? Ay, kwa, saan? Imawag tadamagod ko man no nawaya ka inton malam. Ha? Awisin ka kumamangan. Kwa? Awan mo't siguro ti aramidam. Di ka madanagan. Sakti makam mo. Sige. I-text mo no sa dino, taumaya. Pasensya ka kuman Amok anabiit ta pa yan nagamam mo. Ngam ipudno kon ti panagayat ko ken ka, Sunshine. Ha? Wanyaman ti pangadang mo. Aklonek. Brando? Ay ayatin ka unay. Manipod damo ka nakita. Nakariknak iti panagayat ken ka, Sunshine. Sapay la kumata kasta kamat kanyak. Pudno ti ko nam.
Anapi ita pa anagamam mo. Ngam, kasta akmat kan ka. Ay ayatan kamat, Brando. Ha? Agpaiso? Yes! Nakaragragsak ako, Nay. Siya kung ti karagsakan alalaki dito'y lubong. Woohoo! Sapay ko mga rod, tadinak to pasakitan. Saan? Ikarik daytakan ka. Saan to Apulos ang mapasamak dayta? Naimbag na oras mo, sunshine. Good morning. Ha? Ay, pasensya kan. Jack mata na puutan ti isa sangkot mo, Manong Oliver. Ayos laeng. Busy ka mat ngamin nga Axel cellphone. Ada kape di kusina, Manong. Makamukan nga agkape. Agkape ka pa, sakbay nga agbunag ka itinatan. O sige, katagyaman ak unay, sunshine. Nagkapo ka gamit dyan palengke, insan. Insan, nagtrabaho ak. Sayang mat, manon alawas asanak anapan. Kat, kumusta matan ti kaayan ayat ko, Ijay? Anya? Kayan ayat mat ngay bagbagam, insan. Apay, saan nga imbaga ni Sunshine kan ka? Nga agayan ayat kamin? Anya? Agayan ayat kamin, insan. Nagkapoy kamat ngamin. Di mo matla armanan, di naram kon. Kat inaklonak. Anya? Alakit din, aginanakan. Kalpasan na. Mapantamamat uminom ijebar. Di ka madanagan. Siyak ti bakam mo. I-blow out ka man, gapo iti panang sumbat kanyak ni Sunshine. Anya, adang kayan-ayat mo, insan? Wan insan, iso ni Brando. Taga ano ngay mat? Taga probinsya, ngam adabalay da dito syudad. Iso dito nga agad-adal. Kasta ka di? Yam among tumat insan. Amang ano madaldalapos ko di tarwal. Ngamjak amo nga iso ti kayan-ayat mo. Wan insan, yam amok to kada kayo. Ngam saan pay nga ita. Amang ano nawaya ka inton bigat, friend? Taapay. Amang ano kaya't mo ti agbantay pay lang iti palengke. Sana bale, taibagak ka ni Auntie Irene, asika pay lang ti agbantay. Katkayat ko apay, si Kangay. Ada date mi ka ni Brando. One friend, ngam pangaasim ha? No agdamag ni Auntie Irene, di mo ibagbaga ha? Si ka talaga. Pangaasim, di na pa'y ngamin ammo, ti maipapan kada kami. O sige. Ingkalat ta makidate. Tas siyak ti agbantay di pwesto yo, inton bigat. Nay, Beverly, itamang paya si katinagbantay dito pwesto. Wen awan nga ni Sunshine ita. Kasta, napanan na. Apay, saan ka din ngayon baga ni Brando? Akasinsin mo? Ha? Ane, anyat kaya't mo asawan. Katno na panda nag-date. Isu nga awan ti gayem ko. Anya? Isu adi mon sa pulan ni Sunshine. Ta nag-date da. Ano, sama siyang di makitkitam ita dito, agmalmalam. Ha? Saan matakasta? Ala, agkapi ka pa'y ang mo na. Sakbay ang mapankang bunag itinatan. Agyaman ak unay, Beverly. Anyati ko na, nasakit tinakam mo, iti kasinsin mo. Wan? Talaga nasakit tinakam ko kuana. Ngamawan mabalin ko. Taiso tinaklong tigayem mo. Awan matgayam ka ayan-ayat mo. Di ka pa'y lang amin nagdaton kan kuana. Pampanunutok mo't dayta. Pampanunutok ngamin. Amangan nuan niya ti bagana. Kat nabiit kami pa'y anagam-am mo. Ha? Mabainak mo't kan kuana Amangan ngamin. Nuan niya pa'y ti panunutan na kanyak. Ay, mas dawak nga rod. Inaram adagos ti kasinsin ko. Ay, naangaw mo't at talaga ni gasat anya. Iti kinaado ti lalaki ang mabalin na nga aklonan. Ti kasinsin mo pa'y laang mo't. Uwan nga rod. Isuan na sakit at talaga tinakam ko.
Agyaman ako na ya. Tapinat gam ti awis ko ken ka. Awan anyaman na, Brando. Ay ayatan ka wanay, sunshine. Ikarik, saan to Apolos ngagbaliw ti panagayat ko ken ka? Ay ayatan ka mat unay-unay. Manipod na gamang mo ta. Sikat nagbalin nga inspirasyon ko, Brando. Tangay ay ayatan ta ti tunggal maysa. Sapil ako mata umanugot kay ti kayat ko. Ha? Di ka matanagan. Takdarak ti aramidan ta. Oh, ape akasta ti langan, friend. Kalkalpas lang ti Dejo ka ni Brando, Ngam kasla malidliday ka. Ha? What's wrong, friend? Awan, friend. Adala pang panunutag. Ay, wan gayam. Kumusta nga iti dua nga aldaw pa nagbantay mo iji pwesto? Saan na ka di asinaludsod niya Auntie Irene? Siyempre, nagsaludsod. Ha? Anya iti bagam? Anyangay ko, ma. Tungpal bili nakmat kan ka, Imbagak nga da napatag apapanam. Ay, hagyaman ak mo kasta. Kumusta mo't ni Manong Oliver? Nagtrabaho ka di? Nagtrabaho. Iso ti kadwak iti pwesto, nagmalam. Insan, kumusta nga iti panag-date yu kan ni Sunshine idi na minsan nga aldaw? Siyempre, nag-enjoy kami Nagpasyar kami jay beach. Nasayat no kasta. Sika ngay, kumusta mo ti panagtrabaho mi jay palengke? Nasayat la tamat, insan. Awan parikot. Alay, amay ka. Mapantaman kit di mga ni Jerwar. Siyak ti makamo. Sikalatan, insan. Kaslawan ganas ko arumwar ita. Kayat ko ti aginana. Anya? Imaya, gaputa di mo sungsong batan ti awag ko. Oh, apay adi kasi marak. Ha? Aqua, adang amin na panak. Sana bale, sumrag ako ninton bigat. Katuan mabait man lang. Apay akas ta tilangan. Kaslat parparikot ka Ha? Agdadagsin ka. One friend. Anya? Diyak amuno niya ti aramidan. Mariribo ka nak. Kinapudno na. Nagapuak ita iti doktor. Kat talaga masikugak mo. Ay. Anya ka din day ta nga inararamid mo. Diyak amo na niya ti ibagakan ka. Beverly. Kat, amo ka din ni Brando daytoy? Saan pa'y nga ron? Ibagak pa'y laang kan kuha na ito nagkita kami. Anya? Ibagam kan kwa na, tapno maamuan na nga adda obligasyon na kan ka. Awanan ka itibain. Imayak, gaputa di kamutan mauray nga agawid. Nanang, Masikog kamut gayam. pagawanan na ko mananang. Nakababain ti kasta nga inaramid mo. Nangruna ka daantim nga Irene at tumultulong kan ka. Nanang, Kahit anya ti planong ita. Sa dino ti ayan ti ama ti sikug mo. andamat lang dito yung syudad, nanang. Amo na ama sikug ka. Saan pa'y? Ibagak pa'y laang kan kuha na. Jack amo kan ka. Noan niya ti pinampanunot mo. Uy, nagmayat ti isam mo insan. Wana insan. Nagchat ngamin ni Rosie. Tisigod akayan ayat ko. At dagaya man dito syudad. Ha? Ibagbaga na nga rod nga agkita kami to inton malam. Anya? Makisinarakak man kan kwa na. Yung pangasim di mo ibagbaga kini Sunshine. Anya? Basta di mo ibagbaga kan kwa na. Agyaman nak tayo manugot ka nga agsarak ta ita, Brando. Apay, Idi kalman ka pa'y laang ngaw awagan. Ngam dinak mo't sungsung-batan. pasensya ka na. At dang amin napatagan na panak. Anya ti ko na maibagam?
Brando, masikugak. Anya? Itatanaan mo, pangaasim ta saan ka kung mga agbaliw. Akas iti kanayon mo nga ingkari kanyak. Sanak pa anak kasagana. Agad-adal tapay lang. Kan may sa, ado pa'y ti arapap ko iti biyag. Ngamsan akaraman ti panagbalin ko nga ama. Hawanan kay tibain. Kunak no napudno ka kanyak. Ngamsaan mo't gaya mo. Pasensya kan, Sunshine. Kan may sa, jak ba't masigurado no siya talaga ti ama ti sikog mo. Anya ti amok, no nigayam Oliver nga insan ko. Anya! Anya ti aramidan ni Sunshine. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Sunshine ti panagayat ni Brando. Nga uray nabiit da pay laeng anagamam mo. Nasakit mat tinakam ni Oliver, itinaytaan na pasamak. Ngam awan, tinaaramidan na. Kanayon mat ti panangawis ni Brando ka ni Sunshine, nga agdate. Kalpasan ti sumagmamano alawas, naamuan ni Sunshine ang masikog daytoy. Banag, asaan akayat at akdran ni Brando. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Brando, masikugak. Anya? Itatanaan mo, pangaasim ko matasaan kang agbalbaliw. Akas iti kanayon mo nga ikari kanyak. Sanak pa anak kasagana. Agad-adal tapay lang. Kan adupay dagiti arapaap ko iti biyag. Ngam saan akaraman ti panagbalin ko nga ama. Hawanan kay tibain. Kunak no napudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam. Pasensya kan, Sunshine. Gan may isa. Diyak mo't masigurado no siya talaga ti ama ti sikog mo. Anya iti amok no nigayam Oliver nga insan ko. Anya, kalpasan ti amin. Kastoy ti ibagam kanyak. Pasensyahan ko nakmanen. Ngam sa anak pa anak kasagana. Diyak amo no niya ti aramida kita insan. Ay, anya nga min tinararamid mo, insan. Impagarup kumitlakit din no nasaya at atao day di Brando. Ngam saan mat gayam? Kunak no napudno ti panagayat na kanyak. Ngam saan mat gayam. Kat, anya nga rod ti planong ita. Agsardan akpay na ang agadal. Agawid ako ni Jebalay. Unay kan, insan. Imbes ang makatulong ka kumakada kami kini auntie. Ngam saan mat? Kasi kakit din ti pagparikutan da ita. Ruwan nga ruwan. Ngam sa nabali. Bumawi akto kadakwada, insan. Anya? Kasta ti imbagam kan ni Sunshine, insan? Wen insan. Diyak pa ngamin nakasagana iti anyaman nga obligasyon. Nang runa, no obligasyon ti may isa nga ama. Anya? Ngam sa nabali. Suportarak to ti ipas ngay na. Ngam jak may kari, ama ipay ko amin nakasapulan na. Tawan pa'y matrabaho. Narigat met, no dawatak amin kadananang kantatang. Unay kan, insan. Saan ka pa'y gaya man nakasagana? Ngam, kasjay ti inaramid mo? Ha? Insan, kaasim at ni Sunshine iti kastang inaramid mo. Awan maaramidak, insan.
Talaga asa anak pa'y anak kasagana. Ay, Jack amo no anya ita ti ibagakken ka, friend. Agawid kay di lugar yu inton Sabado. Embes a diploma ti yawid mo, ay ngam saan mat? Anya nga rod, friend. Nagpidutak. Ngam, ikarigatak ti bumangon manan. Wan anya nga rod? Nagsakit kanyak ti inaramid da di Abranto. Ngam amok, pagbabaw yan ng tumatlaang ti inaramid na kanyak. Wan saan asika tinapukawan? No dikat iso. Narigat man ti sitwasyon mo ita. Ngam amok, kabaalam da ita, sunshine. Ha? Apay nga may kadito'y dagos ko, Manong Oliver. Nadamag ko ngamin nga agawid kan iti lugar yun ton Sabado. Isong mayak. Ha? Kumusta kan? Kastoy. Malidliday. Gapo iti inaramid day di akasinsin mo. Awanan ba in? Anya nga ron ngay. At dalitan. Tinapatag. Saan ang maipada ti panunot mo iti panunot na maipapan iti agbalin ng anak yo? Ha? Pasensyakan iti kasinsin ko ha. Talagang namin akas jay ti ugali na. Kaslabado ti kayarigan dagiti babae. No naumaan na, sukatan na. Sana bali. Makarman tumot lang iti kasto niya naramid na kanya. Kinapurno na. Saan kumot akanunungan ti inaramid na? Nga ure agkasinsin kami. Bagbaga akmat. Ngam. Talaga akas jay ti ugali na. Ngam ala uray kas jay ti inaramid ti kasinsin ko kan ka. Maamiris ng tumatlaang ti bidot na. Kahit agan-anad ka kumaakanayon, sunshine. Anya ngay nga road kat addaditan, anak ko. Ay kat sangwamon Uwan nanang. Panagkunak kat kabaalamot ti agtrabaho. Agtrabaho ka. Anusam. Uwan nanang. Talagang agsapulak iti panggada. Anus lang anak ko. Awan mo't sa bali anam na maunta. No saan adatamot laeng. Agtinulong ta nga agurnong para iti panagpas ngay munto. Agyaman akunay nanang. Gaputa inaklundaklat ta. Nga uray kasto iti inaramid ko. Ala, di mon panunutan day ta anak ko. Pasensyakan, no kastaunay apungtot ko, idinaamwak amasikog ka. Normal lang day jay iti may nga inaakas kanyak. Maawatan kayo, nanang. Iso nga ita, ti panagpas ngay mo, ti panunutan ta. Ni, insan. Rabin, ngam imay ka dito'y dagos ko. Naggapuam. Nagsinara kami ngamin kini Rosie ijay taon. Anya? Waninsan. Ay na, ad-damat na napimintas ni Rosie. Si kakit di mat insan. Imbis at ipanagpas ngay ni Sunshine ti panunutam. Saan mat? Ay, nikit din Rosie. Saan ko nga iayatan ni Sunshine? Pampalipas oras ko lang dayjay. Saan ko mat nga inayat itinapod no? Anya? Iso apangasim. Di mon ipalagip kanyak dayjay a babae. Anya? Adamanan sa bali a babae, itibiyag ti kasinsin mo, Oliver? Sigud akayan ayat na dayjay. Nagsinublian dalaang. Ay, na yun ti kinababairo dayjay a Brando. Naimbagman, ta saan kayo anak pada iti ugali? Ha? Si kakit di mat. Sa anak ababaero niya? Nasaya at no kasta. Nusyakla kumatiim muna ang nagaram kan ni Sunshine. Kan nusyakla kumati inaklon na. Saan kumakas jay tinapasama kan kwa na? Ay, win nga rod Ngamsan na bale. Anya nga rod.
Nangaw tigasat. Dumtang tulat tamat ati para kanyak. Sa bagay, iso ngayon ton mga sawa ka, saan mo tong aramidon ti kas, iti inararami ti kasinsin mo. Kaasila ang ti babae. Nalawag ka di, Oliver? Ay na anak ko, di ka kumaunay agbambanog. Madlaw ko kat kanayon mo't ti panag-overtime mo. Nanang, Sana bale, tadwata mo't nga agtrab-trabaho. Iso ano oras ko man ti panagawid, agawid kan kaya't ko lang amin nga ibukbuk ti panahon ko iti trabaho, nanang. Iti kastingar aramida. Mailiwliwag ko tinapasama kanyak. Angam kaasyam kumamot tabagim Ken saan anasaya at ti paayday ta iti imot mo amaladaga. Nanang, Ay, di mong pampanunutan ni Brando. Ay, di nakaayayatan day jay. ha? No napudnukan ka, idi payla kumanagawid ka kat sinurot na ka. Angam saan? Aging gaita, awan ti Brando ang nagparparang. Nanang, Iso alipa tumunday jay alalaki. Amok, kabailam apadakkelan ti anak mo. Oh, si kamat gayam, Brando. Ha? Kaslad daw uray ma. Wen. Ururayat ni Rosie akaayan ayat ko. Anya? Kaayan-ayat mo, kunam? Wen? Naimbag man ta maaramid mo ti kasna. Ragrag sakam ti bagim iti sabali a babae. Ngam di mo pinanunot ti kasinsin ko. Ha? Adda ka dito'y anagmayat ti biyag mo. Ngam ti kasinsin ko, agtrab-trabaho para iti panagpas ngay na. Anya kamutan a klase ti ama. Awan ser-serben. Nasaya at na nakaawid ka mo't balasang ko. Wananti, awan ngamin allowance ko, iso ang nagawida. Ay, kasta ka de. Kat, kaano man nanti pa nagsublim ijay syudad? Inton Lunes, anti. Ay katuan Ay, umay kanto ijay balay tasarong karamot ti kasinsin mo. Wananti, talaga nga umayak. Day tangamin ti in message ko kan kwa na, idisakbay nga agawida. Ay, kasta. Sige, umay kanto nga rod kaanakan. Adda kami latta ijay balay inton bigat. anya ti kuna? Adda manan sabali akayan ayat ni Brando? Wan insan, Rosie ka no tinagan na. Anya? Day damat ti kuna na kanyak, idinaminsan anasabat ko. Ti awanan bain? Ala, bay amon insan, di mon panunutan no anya pay ter aramidan na itibiyag na. Saan nga iso ti lalaki ang maikari iti panagayat mo? Adan tulat na. Nagsakit lang kami na panunutan. Inayayat ko itinapudno. Ngamlino ko naklaan. Nasaysaya atin day jay, tanakitam adagos ti pudno nga ugali na. Sa bagay mo't ket di Iso abay amon insan, lipatam kit din. Insan, agawid akman na ni Jay lugar tayo inton umay alawas. Kasta? Saan ka kadimot nga agawid? Saanan? Awan mo't lati aramida kay Jay. Sa bagay. Kat, kaano ka nga ngagsubli? Dual daw ko lang ijay, insan. At dangamin klase ta inton Lunes. Isong agsubliak matla dagos. Ay, kasta ka di. Ang gaya minsan. Apay nga taakas to'y tiriknak. Apa, insan? Diyak makaid na. Manon alawas sa kastuyak. Sa anak pa yan na makaturturog itirabi. Ay sos, insan. Amangan kid dimat, no adda parikot mo. Awan mat. Awan mat parikot mi kini Rosie. Kan awan mat parikot iti balay.
Apay nga ron nga akasta ka. Ayon gaya minsan. Itaabulan ti panagpas ngay ni Sunshine. Saan ka di? Ha? Ay, nalipatan pa yan. Wan nagpaiso niya. Insan, uray italaan. Sarong karam kumamot ni Sunshine. Amangan no dahi ti makagapo. Asaan ka ang makaturturog? Hello? Asino dahi toy? Hello? Manong Oliver? Siya daytoy ni Sunshine? Pasensya ka na. Si Kagayam. Barong amin ang number ti inaramat mo. Uwan, nagsukatak namin. Kumusta ka magtan? Ayos lata. Kastoy. Tuloy lata ti panagadal. Uray narigat. Kabaalam dayta. Uwan gaya. Imawagak. Taibagak kumakan ka pakibagami ti kasinsin mo. Nga da kita dito ospital. Ha? Ano kaya't nati umay sumarungkar? Kasta? O sige. Awagak ti kasinsin ko. Ibagakan ko na. Agyaman ako unay. Diyak namin makontak ti cellphone na. Kan uray ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Sarungkaran nga ta ni Brando ni Sunshine. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay witalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TNPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sakbay ti panagawid ni Sunshine ijay ili. Sinarungkaran ni Oliver daytoy. Nagkidaw ni Oliver iti pamakawan, gapu iti naramid ti kasinsin na. Katimbaga na maten, akanayon kumangagan an daytoy. Nakisinublian mat ni Brando, iti sigod akayan ayat na. Iti kaadda ni Sunshine iti ospital, tagpas ngayon daytoy. Inawagan na ni Oliver, tapno ipakaamuna kan ni Brando, ti kaadda na iti ospital. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ne, Sunshine, si Kaman Gayam, pasensya ka na. Barumot ngamin to'y number ng inusar mo. Juan, nagsukatak namin. Kat, kumusta ka magtan? Ayos laeng, kastoy lata. Tuloy lata ti panagadal, oray narigat. Kabaalam dayta. Wan gayam, imawagak ta ibagak la kumagan ka, apakibagam iti kasinsin mo, nga da kita dito ospital. Ha? Amang ano kaya't nati umay? Kasta? O sige, tawagak ti kasinsin ko. Ibagakan ko na. Agyaman ha? Diyak namin makontak ti cellphone na, kan oray ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Agyaman manan, Oliver. Sige, Sunshine. Taibagak iti kasinsin ko. Oh, siga magaminsan. Rabin, ngam imay kapailangan dito'y balay. Uninsan, adda na patag na ibagakan ka. Anya day ta? Imawag kanyak ni Sunshine. Di na kakano ngamin makontak. Imblak ko ngamin. Apay ka di? Adda kano ita iji ospital. Anya? Uninsan, apay. Nalipatam ka di. Nga ita ti expected abulan kan petsa ti panaganak na. Sikakit di matinsan. Saan mo't adag ita ti pampanunutag kat? Kan may isa, saan kun nga ay ayatin ni Sunshine? Tapno laglagi pagpailaang da ita? Anya? Awan gayam, amang ano nawaya ka ita? Tapay, insan. Tangdanan ka. Mapan ka ijay ili da itamot laan.
Itulod mo ti kwarta nga aramatan na iti panagpasngay na. Ken adadag iti ginatgatang ko idi pay lang nga usar ti ubing. Anya? Jak ngamin masango da kita bambanag. Adda na patag apag nami kini Rosie ita. Di ka madanagan. Saan mo't alibre ti aldaw mo? Tangdanan ka. Kunak man no inawagam ni Oliver, insan. Wan insan, idi kalman pay laang. Ngam aging gaita, awan pay laang ni Brando, no da plano na nga umay. Awan at talaga day di alalaki. Kasla saan ni excited ang makakita iti anak yo. Wan nga rod, ngam anya ngay. Nagrigat mo't no ipilit ko nga ayatan na kami ti anak ko. No awan mo't at talaga ti panagayat na kanya. Umayla day jay tamakita na. Pagsasawa ka talaga. Awanan bain alalaki? Awan pa'y panangisakit na kada kayo nga aginana? Ala, huston insan. Tinapatag kanya, kat naipas ngay kon ti anak ko. At danatakan ko na no umay sumarungkar. Di agyaman na. Ngam no awan, anya ngay nga ron. Day tatijak kayat kan maminsan, insan. Nakasingsingpet ka ngamin unay. Ha? Sursuruam mat ati agungat no maminsan, itikas na saan da nga abuswan ti kinasingpet mo. Ay na, nagwapo mo tanda ito'y aka-anakak. Iso na laeng, tasan ngay may ti amana. Ayos lang kanya, awan parikot. Tinapatagkat amuna nagpasngaya kon. Sa bagay Awang gayam. Etoy. Kwarta. Ipapaitad ni Brando. Imbag lang ausar niyo dito ospital. Kan para mo tan iti vitamins yo. Agyaman ako na ha. Awan nan yaman na. Awang gayam. Kaano kayo ngay arumwar dito ospital? Kwa? Inton bigat? Kasta ka di. Awan pa ka kumikumak ita. Gaputawan pa yung klase me. Kaduan kayo pa dito ospital. Imbag lang nga adda ka sinublat ni Melissa. Ngagbantay kan ka. Okay lang kadikan ka? Wen, okay lang. Awan parikot. Ket sapay la kuma. Tadi na paritan. Ay na, agyaman ako nay Barok. Agyaman na kiti panang tulong mo kada sunshine. Manipod ija ospital, aging gaan nakaawid na dito'y balay. Awan anyaman na, nana. Wen gayam, sa dino ti ayan ti kasinsin mo ita. Ken apay adiman la si marungkar. Uray kumustaan na lakuma ti ubeng. Kwa, nana. Makumikum lang amin. Iso asya kong timay. Kasta ka de. Pasensya kayo na, nana. Asa na bale? Umay tumot lang dayjay. Ngam, saan pa'y siguro nga ita? Ngam, masigurado. Umay to. Agyaman ako na iti oras mo kada kami nga agina, Manong Oliver. Awan anyaman na, sunshine. Iso na lang. Tanas kan nga agsubliak ita ijay syudad. O sige. No adda ka sa pulam. Umawag ka lang kanyak. Sana bale? Available lak para kada kayo iti anak mo. Mababain akong kan ka. Sige. Kat agyaman akmanen, Manong Oliver. Nayen day nga insan mo. Huwag nga ron angkal. Jakman amo kan kwa na. No apay akas jay ti aramiden na. Siya kung ti mangibagbaga, agbabawin to day jay iti udi na. Angkal. Di na pala ipamay sa ti oras na kadagiti aginana. Ay, maaramid na pailang mo ti agbabae ti awanan bain. Angkal. Maranaak kumaday di abran daw tabagaa. Talaga akurang ti pamagbaga dagiti naganak na kenkwana. Imalalaunay iti inana asan nga agpampanunaw. Anya? Anya ti kunam insan? Masigugmutan ni Rosie? Ay, wen insan. Kinapudno na. 2 bulanan ti sikog na. Anya?
Ay, unay kan insan. Kasano daytan? Parikot ko nga rod. Ibagbaga iti kakabsat na, ngagkalaysa kamin iti kabiitan na panawan. Kasano ti panagadal mo? No choice, insan. Sumardengak pa lang. Naskan ngagtrabahwak. Gaputa maluglugi nga minan ti negosyo ni nanang. Iso abasitan ti kwartangit itadda kanyak. Anya? Mariribo ka na kiti sitwasyon ko ita, insan. Kabaalam dayta, insan. Inaramid mo. Iswarom ba nga amumat ti aramidam? Oliver, agi na nakamot Kasla itay pa'y agbumpunag ka itinatang. Ay na. Ayos laeng. Si kagid dimat. Nakaskas tao man. Agtrab-trabaho ka iti Saturdays kan Sundays? Kan naku na di ante ni Sunshine, yung umay ka pa iti malam dito no iti weekdays. Anya? Imbaga na daytakan ka? Katuan, amumutan di ante ni Sunshine. Maritis matlaan. Ha? Anya? Adan sakit di kaayan-ayat mo Nakaskas daaw ngamit ti kinagagat mo ita. Ha? Si kakid dimat. Mabalin la tamat nga gagat. Nga uray awan kayan ayat. Sana ya? Tapno makaurnong iti kwarta. Sa bagay matkiti Ngam no adaman ka ayan-ayat mo. Maraksa ka na para kan ka. Anya? Agkalay sanda brando kan ti kaayan ayat na insan? Wan ka no, insan. Ti awanan bain a babaero. Talaga nga intulang nan ti kinababaero na. Kunamat lang no gwapo na amin ang gwapo. Ha? Ay na insan, saan ka kumaamasak-sakitan gapuken ko na? Lipatang kitin. Insan? Awan serbi ti lalaki akasken ko na. Amok akabaalam apadakkelan day ta anak mo asikalaang. Saan ka di? Wan insan. Anya kalakit din na ya. Strong day ti kasinsin mo. Ngam kunkunak matlangkit di. Amok matkat nga agusto kan kaje kasinsin na. Ha? At sino ti dakdakamatam? Sino kumapay ngay? Ni Oliver. Anya? Ay sus, di kan aging didi. Kasaan mo amadlaw? Ngamin, obvious insan. Ay na, anak ko. Di mon pampanunutan day dya lalaki. Nanang? Awan apulos tinasayat nga impay nakada kayo nga gina. No saan asakit tinakam. Iso adi ka kumamasaksakan ita an amwam nga agkalaysadan iti kaayan-ayat na. Nanang, sa anak ang masaksaktan. Kinapudno na, maragsa ka na para kankwana. Ha? Maragsa ka na, gaputan na sarakan na mutlaangan ti babae akap-kap na kanna. Ti babae ana ikarikan kwa na. Awan ti rumbang apakapasakitak nanang. No idi kat masaksakitanak. Idi laang dayjay. Nasaya at nukas ka, anak ko. Patya, dumtan tumatlaang tinapudno nga ayat para kanya. Husto ka, anak ko. Ay, naangaw at talaga tigasat. Numaminsan, sumangbay ti ayat iti saan a husto a panawon. Ken iti saan a husto a tao. Ang mangnamnama ak anak ko, nga addan to napudno nga ayat adong tengken ka. Nupay naangaw tigasat. Hello, ading ko. Hello, Manong. Imawagak, tadamagak ko man, agawid ka ita dito'y probinsya. Ha? Adda ko maipagatang ko kan ka. Kasta kali ading ko. Hanggang pasensya kan Diyak pa'y makaawid ita. Adda na patag-apapanak. Ha? Di ka madanagan. Into no may alawas, ti panagawid ko dita. Kasta ka di? O sige, Manong, agan-anad ka nga rod. Agyaman na, ading ko. Agan-anad kayo dita kan ni Uncle. Okay kami lang iti anak ko, Manong Oliver.
Awan parikot kada kami. Ngam, agyaman akmanan iti oras mo nga imay. Tapno sarungkaran na kami. Awan anyaman na. Kunakmanan kan ka. Basit laaba nagdayta para kanyak. Jack amo no kasano ak makasubad iti kinaimbag mo kada kami nga agina. Jack pulos ekspektaran ang maaramid mo kada kami ti kastoy. Iti laksid ti naramid ti kasinsin mo. Di mon panunutan day jay. Kan may sa... Saan ko nga raramidin day toy? Tapno ekspektar ka subadam to. Agyaman ak unay Manong Oliver. Nakaanos ka unay kada kami nga agina. Oh, Sunshine. Apay ang nakaisum kalatan ang nakakita kada kami kan ni baby. Makaisa maklaan. Gaputa jak namnamaan. Nga tikas kan kaabaro kat amo na ti agawir iti ubing. Ha? Sika talaga. Tilay bagbagam. Nagsarming kaming tupay ka ni baby. Nakitak ti bagi ka. Kat bagay ko ti agbalin nga ama. No bilang laan. Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti pagkibusan, ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Anghaw, ni gasat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kinitim direksyon ni Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Angaw, ni gasat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Among Sunshine, amin alalaki, kabalan dati agbalin nga ama. Ngamdag iti daduma nga ama, irresponsable. Ha? Isu ano bilang tagdato na ka. Sapay la kuma, tadi nakpaayan. Anya? Ay ayatan ka unay-unay. Jack iliba ka, nga di pa'y laeng. Nagayatak kan. Isu na laeng. Taino na anak ti kasinsin ko ang nagdaton ka. Kat isumot ng tinaklon mo. Oliver? Nangawa talaga ni Gasat. Datatiin mo na nagamam mo. Ngam ti kasinsin ko matinaklon mo. Ngam awanan day dyan kanyak. Tinapatag. Kat nuaklonan nak. Sapay la kumata di nakpayan, Sunshine. Kinapudno na. Jakmat ilibak. Nga idi pa'y lang kat nakarik na akon iti ayat kan ka. Isu na laeng. Tadi kamat na uray ang nagdaton kanya. Pasensya ako man iti dayjay nga inaramid ko. Sunshine. Mabainak ita mga klon iti ayat mo. Gaputa sa anak kon akas iti sigod. Addan anak ko. Saan alapod na ita para kanyak? Tapno ayatin. Kan ipatag kayo nga gina. Iti kaano man. Saan ang nagbalin aparikot kanyak dayta, Sunshine? Ay na, maragsa ka nak para kan ka anak ko. Nasaya at matinaklon mo ni Oliver. Nanang? Awan ti makunakkan ko ana. Gaputa makitak mat anasing pay. Ay, sapay la ko mga rod. Tasaan akas iti kasinsin na. Saan na mapasamak day tananang? Ngamin, sipod pay, amok nagduma day ti ugali. Isu na lang tani Brando ti imuna nagdaton kanyak.
Ha? Awanan dayjay nanang. Napalabas ang dayjay. Tinapatag ita kanyak, kat tilaangan anak mi. Ay na, ang haba naman ng hair ng pinsan ko. Sika talaga insan, tila ibagbagang. Ay na, kiniligak insan. Napanunod ko lang niya. Naangaw at talaga ni Gasat. Ha? Apay anak ko nam dayta insan. Una, gaputaag kasinsin da Brando kan Oliver. Ni Oliver ti imunaan am-amom. Ngamno apay ngamin aday di Brando a babaero ti inaklon mo. Kas itin ako namon, naangaw at talaga ni Gasat. Ngam, worth it mat ti panagangaw na. Gaputa kalpasan ti ado asaam iti napalabas. Adda ni Oliver anang ipaay itiragsak kada kami nga agina. Wow, kinikilig ako. Sikat talaga. Ala, umay kakit din niya kusina. Adain sa ganak a merienda para kadata. Saan aday ta kilig, ti bagbagam dita. Ay na, maragsakan ang para kata kayo, Oliver. Agayan ayat kayo gayaman, iti gayam ko. Wan, Beverly. Jack ni namnama day ta ang mapasama. Ha? Naangamat ni Gasat anya. Di pa'y lang amin sika tinagbalin nga ama di anak na. Saan aday di Brando nga ari ti amin a babaero? Hay, una yan? Sika talaga. Kat uray man saan asyak ti amana. Aramidak ti pagrabangag, kas amana. Uy, dagitaman. Malas man ni Sunshine iti damo nga ayat na. Swerte matitakan ka, Oliver. Apag iso, o madali matan ti panagturpos mo. O, di agkalay sa kayon to, matan. Ay na, manulangan na bulan ti urayan ka na kan, aggraduar kan. Wan nga rod, Uncle. Makaisumak amang pampanunot, itirigat ko iti kalabas. Masuportarak lang ti panagadal ko. Kasta talaga, kaanakan. Anyaman, dagitirigat ang napasaram iti kalabas. Awan dagi dayan, gaputa makita mo ti bunga na ita. Un, Uncle. Bulan lang ang ti urayan, makaturpos kan. Kalpasan na, pulis kan tumatain. Sapay la ko mga rod, Uncle. No inangaw naktigasat, may papan kan ayata. Sapay la ko ma. Tadinak angawan iti kinapulis ko. Sana mapasamak dayta kaanakan. Mamatiak akabalam nga ipasa ti rumbeng nga ipasam. Awan imposible iti kasken ka, Oliver. Congratulations, manong ko. Proud ak unay para ka. Agyaman na kaading ko. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko iti daytoy a panagbaligi ka. Congratulations, Oliver. You made it. Sunshine? Oh, apay mas tao ka. Ato'y ti regalo para kan ka. Agyaman ako na Kunaklakit din, no saan ka ama ka umay. Sana mabalin na sa anak na umay. Si kakit di man. Importante dahito nga aldaw para kan ka. Iso ang nagpasyudada. Agyaman atay may ka, Sunshine. Awan ang yaman na. Congrats manan, ha? Oh, si kamat ganti masabat ko insan. Ngun insan. Dandani di ka na ilasin. Gaputa manumatan atawan asanta nagkitkita. Si kakit di mat insan. Siyaklat tamot ani Oliver akasinsin mo. Kumusta ka nga insan? Naimbag ka pa ita, Sir Pulis kan. Ha? Ayos la tamot insan. Mabalin mo la tamot nga ituloy ti panagadal mo insan. Nulakid di ta interesado ka. Saanin insan? Awanan ti panahon ko nga gadal. Pamilyado akon. Ahon gayam, kumusta kayo matan ka ni Sunshine? Damag ko a plano yung tekalaysa. Unin sana. Kinapudno na.
Plano mi, kalpasan ti 2 bulan. Iti kasta, makapag-graduar pa eh. Kaya tagal sa kami matan. Insan, agyaman ako na ya. Agyaman ak, tanasingpat ka talaga. Sika at talaga ti kagasat ni Sunshine. Saan kat asya? Maragsakan ang unay para kan ka, friend. Ha? Manulangan alawas, agturpos ka matan. Wan nga rod. Kasla kaano laang idada iti probinsya nga agaw-awir iti anak ko. Kasta talaga. Awan imposible iti tao nga adarapap na iti biyag. Akaskan ka. Pudno day ta anak ko nam. Kan ga pumatlang iti tulong ni Oliver. No saan nak at tinulungan, tapno ituloy ko ti panagadal ko. Saan ako mamot ang makagraduar itatawan? Swerte ka talaga kan kuana. Ngamin, awan makunak ka ni Oliver. Congratulations, Sunshine. Congrats, Manang Shine! Ay na, agyaman ako unay kada kayo. At ti regalo mi para kan ka, Manang. Ha? Ay na, thank you manan ha. Awan anyaman na, Manang. Nakaragragsak kami unay para kan ka. We're so proud of you. Gusto ti kabsat ko. Proud kami para kan ka. Manmano ti inaakas kan ka. Nga igiddan na ti panagadal na. Kan ti panagbalin na nga ina. Oliver, Ala, gusto ti drama tayo. Nakababain. Ado pa iti tao. Ituloy tayong to ijay balay. Maminsan pa'y friend. Kablaawan ka manan. agyaman ako unay friend. Kamaudyanan na. Nakagraduarak mo ten. Nalpas amin ang arigat ko iti panagadal ko. One friend, manula ang abulan, makatay ka iti board exam. May sakan tumatan ama ko na amanursuro. Ay, sapay la ko matakasta, friend. Awan imposible iti kaskan ka, Sunshine. Amom insan, nakaragragsakak para ken ka. Insan, Nakaragragsakak ang makakit-kita ken ka ita. Natungpal mo amin ang dagiti arapaap mo iti biyag. Manulangan abulan, agkalay sa kayo matan ken ni Oliver. uwan nga rod insan. Kasla, nagbiit ti panawanan niya. Wan nga rod, anong husto laang tapno agkalay sa kayo. Kablaawan da kayo, Oliver kan Sunshine. Agyaman kami unay, Uncle. Agyaman kami, Uncle. Sapay la kuma tamataginayon ti ragsak ti binukelyo a pamilya. Agyaman kami, Uncle. Ala, ragragsakin tayo daytoy ana isang sangayan nga aldaw para kada kayo. Ay, congratulations, anak ko. Agyaman kami, Nanang. Agyaman kami, Nanang. Ay na, sapay la kumatag na na yun tiragsak yung agasawa, anak ko. Kan ad-adupay ti bindisyon, adumtang kada kayo. Oh, insan. Apay nga itakalaan. Insan, Sapsapulan ka idi aldaw ti kalay sami. Ngamawan ka. pasensya ka insan. Sana kay may. Gaputan na laos ti bain ko. Mabainakan ka. Kang runaanan kini Sunshine. Si kakit di mat insan. Anya kumangay ti rumbang apagbainam. Awan rupa nga isarang ko kada kayo. Ha? Mabain na ka talaga insan. Iso nga itak lang may. Pasensya ka na. No itala nga itid ko ti regalok. At to'y ti regalok para kada kayo. Sika talaga insan. Ang mala, agyaman ka. Kan insan, di mo kuman panunutan tinapalabas. Napalabas nun dahi jay. Panunutan talatan, nga iso tigasat tayo. Insan Oliver, Naangawa talaga ni gasat. Isong aklo ng talatan, insan. Agtalin adlat ta kuma, tinasaya at kan naragsak, alinangan tayo. Anya nga, Sunshine. Nakasagana ka din para itilet mo.
Uwan, nakasagana akon. Ngam madandanagan ngam amok, rik na dayto iti ag-exam. Kabaalam day ta, si Kapay. Apag iso, awan trabaho kita, kaniton ka ni kadwa. Iso akaduan ka ngagpasyudad, para iti panag-exam mo. Agyaman ako unay. Awanan yaman na, bakit? Basit labanag day ta. Agyaman nak ha. Naawan ka amang tultulong kanya. Diyak amon. Di mo ibaga day ta. Isaganam kit din ti bagim, para iti panag-exam mo. Ay na, di ka madanagan insan. Amok akabaalam dahit na. Si Kapay. Sapay la ko mga rod insan. Maipasam dahit na. Dakkel ti panagtalagkukan ka. Si Kapay analaing iti academic ti agdanag para iti panag-board mo. Saan lata maliklikan insan? Adalata panagdanag ko. Kabailam dahit ako naktumat. Iso nga awan pagdanagam. Agyaman nak insan. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Nakapasa kita exam. Kasta ka di? Ay na, congratulations, bakit? Agyaman ako, nay. Naragsakak para kan ka. Kamaudyanan na. May sakan, anay a maestra. Saan ko anaragpat daytoy? No saan agapukan ka, lakay? Awan anyaman na, bakit? Naskan nga ron nga agsagana tayo. Tag-celebrar tayo iti panagbaligim. Oray saanan. Tinapatag, nakapasaak. Saanan anaskan day ta sagasagana. Di ka madanagan, bakit? Siyak ti makaamo iti amin. Para kan ka daytoy. Ragsak kumuten. Aselebraran daytoy. Apagtang iti biyag mo. Oliver? Bay anak amang ipariknakan ka. Nga amin na panagbaligim. Kat pakaragsakak mat. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas, anapauwan. Angaw ni Gasata. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran. Ganiti magdireksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.